Ziribamdagi faba KNF ki Muslim cadre ani judicial custody the remand tawkhri tha asigi tarukte security force and Ziribam police station gi jurisdiction manung saliba nongkhal khong thong dagi phakhiba KNF ki active cadre ni haiba MD Abdullah Hussein sai kungani thoi koba Ziribam district ki Mulargaw dagi miwe du yauna mak pharba matungda Kona Ziribam police na forward kiba larhulup asigi cadre ni haiba atoppa Bengali Muslim amagapuna judicial magistrate first class JMIC Ziribam na judicial custody de remand tawkhri Mahakapuna kona judicial custody de remand tawkhraba atoppa cadre adugi maming na MD Anamul Haq sai kunga mari apokpa MD Yainun Hakawi Ziribam district ki Kasimpur dagi ni hari ahanba phakibe MD Abdullah Hussein dagi .32 gi country made pistol ama kapayariba maru taruk yaoba magazine ama recover tawkhibani security force na makbu Ziribam police ta khusinnarakpa dagi PS asina case FIR number 18 clause 7 2026 under section 310 clause 6 BNS amasum 25 1 B arm act register tawdun lakhothibani case asigi matungina mahak CMIC Ziribam police na police custody remand player tawroduna pothokluravada court na tha asigi taragani thoi phawa police custody da remand tawrakhibani maki remand matam loibadagi police na makpu court asida makha tana police custody da remand pibinaba player tawroduna pothorubada court na ayaba piraktuna mahakpu tha asigi taragani pan phawa amuk police custody da thamrakhibani mangonda case asiga mari lainana custodial interrogation sathabadagi mahakna haidorakpagi matungina MD Anamul Haq sai kunga mari kauba BNF ki atopa cadre asisu forward ki bani makpu MD Abdullah Hussein ga samana tha sigi taraga nipan phawba police custody thamlaki bani makhoi ani ki police custody gi matam loireduna tha sigi taraga nipan da court asida judicial custody remand player tawroduna police na puthoklu bada court na ayaba piraktuna judicial custody remand pirakhi bani court na makhoi ani bu judicial custody da remand tawraklabasu numittumaktada makhoi ani bu sajuwa jail tamna purakpada khudong sakhidaba masum ngarang na nomaijung oikibadagi ngasinungthil haibadi ngarang nungthil imphal tamna purakhe ngasi ayuk sajuwa jail thajilagani hari thawai Kuki Khul da operation sathaduna bunker ani thuwaikre khusu khulai phangli ngarang urkhul district ki thawai Kuki Khul yauna masigi akoi bita leiba mafam singda security force singna joint operation ama sathaduna thawai Kuki Khul da leiramba bunker ani thuwaikre aduga single barrel nungmai ani tuan ma nungmai ki kap yariba maru tara nungmai maru haplaba west bell post ama masum magazine ga konaba pistol ama recover tawri hari Kuki terrorist na thugaki ba kabrugi siba mandir umanglai gi laisang sing saraga ni tombi Kuki terrorist nga madi illegal immigrants na yaikai thugairam laba kabrugi siba mandir amasum lojing loya da leiba mitei umanglai gi laisang sing akhangai singa tanaraga nahogna amuk sangba saganaba MDE amasum RSS ki lusing basing yauna khana nainawegi mi phampak tokre loinana athuba matamda nauna sem saba hauragani haina sibasana Manipur Pradesh ki president Dr M Tombi na phongdokri Imphal gi Babupura da leiba sibasana Manipur Pradesh ki office ta ngarang pangthokiba pawgi mipam amada M Tombi na makhata na haikibada lamdam sida thokliba wathok siga mari lainana lakliba October thada Maharashtra ki deputy minister Eknath Shinde Manipur laktuna Manipur gi hausik lairiba phibam singyeng sinbaga loinana mari lainaba state sigi authority singa unaduna wari sanagani amaromda lamdam sida sai ahum hena mai saktun lairakliba matau kramna loisingata gi habisigi matangda khanabaga loinana mikhal nakshilakpaga mari lainana Congress na BJP hunba madi BJP na amu Congress hullaga wa ngangnarakliba miyamna taningdri mikhal nakshilaklaga Laibak Kunai Gueva Ishuna Kulai when a season aduna board com bigi tabak topino. Irang Shina Maram Weraga Lamdam Sitagi Yellow Mi Kaya Secret. Mio Lising can house pop Mayum the Hanjan Mangam the Duna, relief camps in the sons of Pam Loduna Wana Punsi, Lily Havisi, Congress Amadi BJP party and Yamana Kaudaba Proganaki. Mikal Mia Hek Nakshilakaga political party and Hisina Mahoksa, Hainakraba, Mikal Gimayana, Amagamag Hunaduna, Lau Kong Topiro. Madugi Muta Mai Hona Sakliba Manipur gi Sai Ohom Hensilaklaba Pibam si Matau Kram na Kansigi Hyberom the Amatu and Puna Kanaduna Sanksiminasi. Sai Ohom Hena Mayumeke Tadok to Natawai Hinabigi Damak relief
ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDP ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ 60 ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯠꯂꯝꯂꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯝꯂꯤ ꯐꯦꯗरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फाइनल मैच की लांगनरिंगै लेप्तना सुब नोंग मरक्ता मसक खंगदबा मियोइसिंगना मियाई चलबा नुपा अमा नोंगमैना कापलंबदगी लैखिद्रे अदुगा लोइनबीना थांगना थिलंबदगी अरुबा फिबमदा सोखिबनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इरिलबुंग पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा कायरा वांखे ममांग लेकायदा हौखिबा नोंगयाय मतुंग पुंग अनिगा मखाइरम ताबदा थौदो असि थोखिबनी लैखिद्राबदु कायरा वांखे ममांग लेकायदगी ngankham thambau sai yankhaiga manga apokba lekhidraba ebotoni mak yum saba madi ate aphangba thabak suraga leijaba miyoini thangna thilambadagi aruba phibamda soktuna laikatnariba loinabidugi mamingna ngangtham ongbi kaina tombi sekun yankhaiga ni thoi kaubiyamani थाउदोक थोफमदगी फंगबा पाउन हाय हौखिबा नुंगाय मतुंग पुंग अनिगा मखाइरम ताबदा थांबौगी मयुमदा मसक खंगदबा मियोइसिंगना मामांग थोंग काउखाइरगा संगलकपनि मखोइना अहानबदा थांबौगी मसा नुपीगी कार संगलगा नोंमै चिमनोदा केनखि थांगनबा मिकुप्ता लाउबा ताबदगी संगसिलुबदा थांबौदा नोंमैना कापसिलंबगी मथक्ता लोइनबी काइना तोंबीदा थांगना थिलमनि मसक खंगदबा मियोइसिंग अदु फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल मैच येंबगी लांगनरिङै अमदी नोंग सुबगी तंजा लौरगा थाउदोक थोफम अदु थादोलग सियनखिबनि अहानबो ओइना इंडियादा डेंगी वैक्सीन योनबगी अयाबा फंगली जापानीज कंपनी ताकेदाना साबा क्यूडेंगा डेंगी वैक्सीन इंडियादा योनबगी अयाबा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ना पिखिबगा लोइना मसिन इहान हानबो ओइना इंडियादा योनबा डेंगी वैक्सीन ओइरगनि वैक्सीन असि डेंगी स्ट्रेन मरी मक्तगी ngathokpa ngamba treta बैलेंस वैक्सीन मसी दोस अनि थोना कापनी जापान की कंपनी ताकेदान इहान हानबो ओइना खुमजा इंग्लिश ngani कुनगनि थोदा पोथोखिबने मसुम मतम अदुरगी ngasi फावबद हिदाक मखल असि लेबाक निफुगु हुमदोरि योनबगी एयाबा फंख्रि हिदाक मखल अनि सही मरी दगी सही हुमफु फावगी मनोंग लैबा मियोइसिंदा कानाबा फंगली हरि डेंगी असि मियोइबगी हक्सियल असौबा सिंगनाबम ओइरि मसुम इंडियाना एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन मथौतारी ख्वाइदिगी नौबा क्वेदेंगागी ततागी मतुंगिन हिदा असना डेंगीदगी ngaktokpa ngambaga loinana hospitalization tawbadigi thingba ngamba thingnari haina ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल की हेड ऑफ इंटरकंटिनेंटल मार्केट महेंद्र नायकना सिरोल अमदा फोंदोरकली हैरि ताकेता वैक्सीन असि योनबि याबगी अयाब फंखिबा दु क्लिनिकल ट्रायल अमसुम टेस्टिंग मथंग मथंग सथरबा मतुंगदनि क्यूडेंगा सिना मालेमगी मनुंगा फंगबा डेंगी थेंगनबा अमता ngairaba हिदाक ओइरि हेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली